بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون في هذه البرنامج أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katautay banguran ng mga agama Islam, Alhamdulillah, inayari na isab kita niyo na kapag bakhamuin tiranan sin Islam TV ini. Alhamdulillah, impangadji nato atau kapangadjian nato, sumpatan nato, masih-masih kita sambayang. Silima beyaon nakawan nato inamuin, mga wajib halom sin sambayang, iban mga makruh halom sin sambayang. Biyayaon, adi kita hamuin, sujudu sahwi. Sabab on waktu magsambayang kita, na malupa kita biayan. On waktu malupa kita sinarakaat sinamuin ketindog ta biaya, on waktu uno-uno na din ang mga kuha natin yung magdwarwa kita biayan. Ang katanian din ang mga sasat sinseta na manusia. Na inamuin niya on sa pamalong ta mga nakatinggal kita si mga uno-uno din ang mga wajibat atau ka mga wajib halom sinsambayang na subay siya sujudan sahwi. Yan. In sujud sahwi ini na makarwa biara sujudan sambayang. Makarwa siya. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, "Idza saha ahadukum falyasjud." Apabila long niya masa atau kamalupa inhamuk kaniyo halom sin sambayang niya, tinaon mga wajib atau kauno din ng mga kuambihay kalupahan niya na makawasi atau kasumujud siya sahwi. Subay siya sumujud ang sahwi. Piangda ka nina mo in sujud sahwi ini ha tu parakala. Kaysa na idha zada fi salati sahwan. Apabila lamabi in kakahinang muhalom sin sambayang karna amuin nalupa kau. Saniyan, idha naqasa minha sahwan. Apabila isabatin niya kemulang, inamuin kakahinang muhalom sin sambayang yato atau kaaturan sin sambayang on kulang di mo mahinang na subay siya sujudan sahwi apabila nalupa kau. Ini katunya idha hasala indahu syak fi ziyada o naqs. Hati niya, apabila long taamuin, si madpao sin mano siya nagsasambayang, hati niya in nagdwarwa siya. Uno ba, hati niya, cukup na ba in ketindog niya ataw ka kulang pa ni ketindog niya bayan? Ataw ka sobra na ba ataw ka kulang? Yayan. Na in kata niya natin niya to, pakaragyaan niya on, na subay siya sujuran sujud sahwi. Sa gawa, so pamalong ta nagsambayang ko, hati niya, nakarwa ko na lupa halom sinhamok sambayang, na makaminsan da in sujud sa huwi mo. Bakit na mo ingkatan, kahaba lupa yan to, hati niya sumugyod na ko isa, hati niya, kuhan. Tinya, bisa makapila ko malupa, long ta halom sinsambayang yaon, na makaminsan da in sujud sa huwi niya. Yan. Piangdakan in sujud sa huwi, apabila on sabab niya. In sabab amuin nasabot na tuto. Tinyaon waktu sumubra in kakahinang malam sambayang. On waktu kemulang. On waktu na magduarwa ko biyayan. At tinyaono ba? Sobra na atawa ka amo in kulang pambiyayan. In panagnaan niya to apabila long taamuin simubra siya. In kakahinang mubiyayan. Biya simubra in mga kakahinang halam sambayang atawa ka simubra in mga himumungang bihayan.
Apabila simubra inhinang biayan, sobra niya tinya biara sambayang upama niya biya mga tindag biayan natin timindag ko pag-ubos limingkod ko ubos na karwa ko na kapag tahiyat awal upama niya sadza. Atawa ka inruko na hinang mo makarwa inruko biayan. Atawa ka sugyod biyatin niya selamabi day na aturan ni amuin kabiaksan sing kita. Na pabilalong tamuin na lupa kaw na makawasya subay mo siya sujudan sujud sahwi. Hadisin Rasul sallam dengan Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Long niya fa idza zada ar-rajulu aw naqasa fi salatihi falyasjud sajadatain. Apabila long niya sumubra atau kakemulang insambayang sinhambuk usog na subay siya sumujud sujud sahwi makadua sajadatain. Sibura inamuin kimulang atawa ka simubra. In kimulang subay mo siya ganapan, pajukupan mo siya biyayan, ganapan mo siya. Namikya na pabila simubra inamuin rakaat nalupa ko hatin niya nahinang mo siya bialong tamagrib, nahinang mo siya upat, ataw kaduhur, nahinang mo siya 5 rakaat biyayan. Hadi mo kingatan niya to. Malain ka natin niya, kingatan mo siya hamo insung na ko makaubos. Biyayan, natin niya si mapao mo, 5 karakaati na sambayang mo biyayan. Na nalupa ka. Na sujuran mo siya sujud sahwi, biyayan. Tiniya, kamuan na ko biyayan, tinya upama kain kaya tumtuman mo biya natin puas natin ubos na ko nagsalam nalamingkod ko ro na tampat ko tinya magtahiyat ko balik ubos sumugyod ko sugyo sahwi ubos malamkaw yan nataw kalong ta way pa ko nakapagsalam ang kaya tumtuman mo na biyayan na before ko sumalam na sumugyod ko muna sugyod sahwi. Ang pabila lang tamo in imam kaw. Hatin niya, kingatan si ma'mum, kaya sayuhan nila ni simubra, in ikaw wala mo kaya sayuhan biyayan. Ubos, nagtasbih yung mga kausugan. Namung sila sin subhanallah. Subhanallah biyayan. At tawa ka, amuin, kuan biyan ni mga kawawayan, hatin niya biyan. Nagkuha ni mga kababayan si 5 nilang biyayan. Basta yung baba, hindi sila manjari, magpatanog ang suara nila, hamamung sila, subhanallah, apabila masain imam. Nasabi magbiyan sila si 5 nila. Nakasayuhan sin imam, amuin nasasiya. Nasabay siya niya, amuin, sugyuran niya, sugyur sahwi biyayan. So, pamalong ta amuin, si mubra, nakatindag siya biyayan, kimuaning kuan niya biyayan, na mga maamom niya, na magbalik siya magtupa amuin, posisyon na muin kuan niya. Pagugos, sumugyod siya, sugyod sahwi, halas niya. Apabila in si mubra, amuin himumungan. Bialong ta, amuin, si mubra, imbasahan mo halom sin ruku, ataw kasugyod biyayan. Ataw kapag basa mo sin sura, haduang karakaat, biyayan. Hatin niya kaya basahan mo sura induang karakaat amo in las biyayan. Bialong taduhur amo induang karakaat amo in las yaun. Ataw ka ikatong karakaat mga magrib. Napabila amo in nahinang tayad to hatin niya simubra siya in kuantayad to tinya nakabasa kita sin ayat ha puas simpatiha amo in ikatong karakaat na si magrib ataw ka iwan ikaw patrakat ha duhur biyan ataw ka isa na sunnat in sumugyog ko sugyod sahwi. Sunnat inukuman niya. Nabalong tadi ko makasugyod na wera kwa niya to. Biyan. Sa amo ilabi marayaw amo in sumugyog ko sugyod sahwi. Apabila long ta amo in kamulang in sambayang sintao ataw karakaat niya karna sinasasiya apabila long ta ketinggalan niya hatin ang ketinggalan niya rukun biyayan ataw ka imbiya rukun niya biya mga takbiratul ihram na wala siya nakasudha sugyod
wala siya nakasud sa sambayang, imana ni baken wagib sumugyod siya sa inhinangan niya, sabay niya balikan. At niya tumag na siya sumambayang tumakbir siya takbiratul ihram. Inakaw na yato larakan niya. Sabay niya amuin magtag na siya sinamuin on takbiratul ihram niya. Apabila lang ta amuin rukun, habag takbiratul ihram biya ruku. Wala siya nakaruku, nakasujud siya direct atau ka sujud biyan. Ketinggalan niya, nakapagtahiyat siya biyan, magtuy biyan, na wagib siya balikan niya insambayang yato. Wakan niya to, diya to makawasin sujud usawi sa balikan niya. Balikan niya yato. Sabab, sa continue rin sambayang natin niya, amuin ko niya to, mahinang yato amon invalid yato. Hati niya, minang siya sinamuin ganti niya. Hamon sumpat na sinamuin sambayang niya un. Nabalong tadi niya ganapan niya to. Long taamuin, kimulang yan to. Di niya ganapan biyayan na batalin rakaat yan atau kabatalin sambayang niya. Tinya upama niya, si mambayang kita, wala kita nakaruko. Nakadirizo kita semujud. Na in rakaat yaun, hati niya batal in rakaat yaun. Sa i-continue tayo sambayang tagantian ta naharugin. So sa pamalong tawag to duhur, hinangan tayo sambayang ta 5 rakaat ikalima in amuin wala kimugdan yaun. Pag last niya, sumugyod kita sujud sahwi. Amuyatin upama niya. Na pabila lang ta amuin wala ni kingatan, amuin nakatinggal siya, haamuin rakaat, subay na puasin amuin sa salam niya, nakapagsalam siya, upama niya mga asar, ketinggalan niya tahiyat awal, nakadirizo siya, nagkatahiyat, sampai nakasalam siya, nakaubos siya biyan sumalam, na balikan niya, ganapan niya doong karkaat. Then di ini, pila inamu kulang, na ganapan niya. Ubos sumujud siya, sujud sahwi, ubos malam siya. Yan. Nabalong taamuin, subay na malugay na in-ut sinamuin. Pag ubos natin, nakasalam na siya, tininagali-hali na siya, biya kiautan na si mahaba waktu biyayan, at tawag ka na, batal na in-udo niya biyayan, na pagtumtum niya, kulang rakatin sambayang niya, na subay niya balikan din simpanagnaan niya, sampai pakinapusan niya. Last niya. Ubos siya ito, amuin, pan niya, usa, last niya, sumugyod na siya sujud sahoy. Halas niya. Apabila lang tagkialupahan niya in tasyahudul awal, imana niya, amo in tahiyat panagnaan yaun. Haamon sambayang tung karkaat at tawag ka upat rakaat yaun. Nawagib ka niya amuin, hati niya, balikan niya ito. Balong tamo mabuntol na intindog niya, na di niya nabalikan sa sumugyod siya sujud sahoy. Halas niya. Sa balong ta, masuk pa siya lingkuran na lamingkod siya balik. Na balong ta miyuntol na intay ko ni Beyan, katindog na siya ang panikyatong tuman na di niya nabalikan sa sumugyod siya sujud sahoy. Ayan. Apabila long ta inkialupahan niya, biya long ta amuin, tasbih, halom sin ruku iban, sujud, na wagib yato tinibalikan niya. Balikan niya inamuin, tasbih yato amu, kuan yato. Imana niya, so pangalong ta, rimuku siya, pag ruku niya biyan, wala siya nakapag tasbih, wala siya nakapamungha, subhana rabbiyal azim. Us nakatindog, nakabangon siya din na ruku niya biyan. Nasabi niya, balikan niya ruku yato biyan. Rumuku siya balik, mamung siya sin subhana rabbiyal azim, sabab inhukuman sinyaun din ang mga wagib halom sin sambayang. Sa last niya, sumugyod siya sujud sahoy biyan. Ini kato din ang mga sujud sahoy, namuin nagduaro ako halom sambayang. Tinya, apabila nagduaro ako simpilang karakaating kisambayangan mo biyan. Uno ba? Nakasambayang na kubalong ni doang karkat atau katuna in kisambayangan ko biyan. Na pinagaran niya hauno in pinaka tiyo-tiyo, so pamalong ta uno doang karakat atau katung karakat,
kawaun niya indua ganapan niya us hati niya semugyud siya sugyud sahwi ha before sin semalam siya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf. Lon sin Rasul sallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri wahida salla aw isnatain falyaj'alha wahida wa ولم يدري سنتين أو ثلاثا فليجعلها isnatain. Apabila lawan sin Rasulullah sallam nagduaro ako halom sin sambayan. Pagos di mo kengatan hati niya uno hangkar ka ating kesambayangan mo atau kaduana atau ka duana ing kesambayangan mo atau ka tubiayan nakawaain tiyo-tiyo ganapan mo pag ubos sumugyog ko sugyog sahwi. Apabila nagduaro ima mo hati na biya sambayang bargyamaa tinya makmum kau nagduarwa imamum bihayan na wayroon sugyod sahwi sina mo imamum bang dira sumugyod in imam na wayroon agad na sila imam. At tawag ka bihayan na late siya tinya simod siya longta way na siya nakaabot ang karakaat bihayan pag ubos siya to pagkuan bihayan ganapan niya di niya kengatan pilang karakatin namuin na sambayang niya. Puno ba? Ang kawaon ni tiyo-tiyo us ganapan niya us sumudyod siya sugyod sahwi. Apabila amuin na late siya bihayan. Tinya nakasalam na imam ubos tindog niya amuin wala niya iabutan bihayan. Apabila nagduarwa ko halom sin sambayang harukun tinya ketinggalan mo in rukun bihayan. Na subay hinangan mo yadto hinangan mo biara na kuan na to nakauna ini biya. Hinangan mo siya ubos sumugyog ko sahwi habi porsin salam. Ini mazhab sin Imam Syafi'i, Ibn Ahmad bin Hanbal. Bamong kita pa amuin mazhab sin Imam Abu Hanifa na on sugyog sahwi before sin sambaya salam on sugyog sahwi ha after sin salam biya. Jadi kita madto sa malibog kita mari kita amuin biya na salah senato ini amuin mazhab sin Ahmad bin Hanbal atau ka Syafi'i. Apabila lang ta nakatinggal ka atau ka nagduaro kita halom sin wajib uno ketinggalan ta siya atau kaway biyayan wajib biyayan. Na apabila lang ta amuin sakyaw natin niya amuin kaganapan biyayan na di na yadto kuano niya to atin di na sugyura dito sugyo sahwi atin niya kawaon matin niya cukup siya biyan na amoyaon inamuin mga hukuman atau kaaturan sin sugyuro sahwi amuin tungka ginis ikaysa na apabila si mobra in sambayang ta rakaat sin sambayang ta ubos sumugyog kita sa sahwi before sin salam demikian. Apabila kimulang ubos ganapan ta pacukupan ta siya pag ubos semalam before sin salam sumugyog kita sugyod sahwi ini katuni apabila nagduarwa kita biyayan na diha amuin nahinang si mga sahaba Ibn Rasul sallam na sugyod sahwi na amura in babasahon nila amura in subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala amura babasahon ta sugyod yaun subhana rabbiyal ala. Onde na kitabi Abu Hanifa amo inlong niya imbasahon long niya sugyod sahwi long niya amo in subhanalladzi la yanamu wa la yashu na ini ato kaniya to hadis mugyarad diya to sin amo in himumungan sin imam yan. Mari kita amuin apabila makaubos kita sumalam uno naman inhinangan ta uno magdua kita atawa ka uno inhinangan ta biyan Lon sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran lon niya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O kamu mga bariman lon sin Allah ta'ala panumtum kamu fa Allah ta'ala sa taud-taud panumtum biyan. Iban tasbih kamu fa Allah ta'ala den sin mayna at iban kahapunan biyan. Nah dia ini hatinya ikadua ayatan hatinya makaubos kita magsambayang haamuin 5 atau ka mga pardo biyan. Noon sin Allah Ta'ala
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila long ni makaubos na kamulong ni magsambayan, na panamtom kamo sa Allah Ta'ala, siburay nagtitindag kamo, ataw ka naglilingkod kamo, ataw ka nagkukulang kamo biyaya. Demikian ayatan sin Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pabila makaubos ko lang yung magsambayan, na pabila maubos na yung sambayan, na pagkanat-kanat na kamuhagin lupaan, lawagan niyo in rizki sin Allah Ta'ala. Ibang panumtum kang fa Allah Ta'ala sa taod-taod panumtum diyan. Na diya ini mga palanggungan na mga agama Islam. Mataod pa ni mga ayatan sin Allah Ta'ala at tawag ka mga manunjuki sin damikyan yaun. Na pabila lang taamuin, makaubos na kita amuin sumalam, na muna na mag-istighfar kita makato. Tini astaghfirullah, makato astaghfirullah, astaghfirullah. Mga kita kaampunan fa Allah Ta'ala. Semuno, basahon tain, doa, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Yan in kakahinang sin Rasul sallam, iban mga sahaba niya. Pabila makaubos na sa mambayan, biyato. Pag-ubos yadto, na magtahlil sila sin, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jad minkal jad. Amuyat tuin biabasa sin Rasul sallam hapwasin na mo in sambayan. Ini muna istighfar makatu in semuno na Allahumma antas salam, in semuno na la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jad minkal jad. Nabangin niya unatin niya amuin kaiba ng pabiyatin niya amuin pag-uwas natin niya amuin kuan inisubpat ka natin niya so pamamunsi si la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Na supatan ni la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi salatil fajr wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat. Hisi si makapamung siniyaun, makahampu hapwasin sambayang subuh atau kafajar, makahampu niya balikan, na kutibat lahu 10 hasanat, isulatkan niya inhampu karayawan, wa muhya anhu 10 sayiat, iban irisengkan niya inhampu kangian, wa rufi'a lahu 10 darajat, iban angkatan in darajat ni hampu ka angkat, hampu ka pangkat niya yan. Iban in kaon sinamuin, wa kana yawmu dhalika kullu fi hirz min kulli makruh. In kaonan sin adlaw na yung katihabaan sin adlaw yan, na halom sin parihala sin Allah Ta'ala, di siya makaya sin setan sa saton, di siya makaya sin uno-uno, amo hindi na ipagbakin, amo hindi niya kabayaan. Malapas siya din has mga sasat sin setan biyayan. Iban, di siya makadawhat hamo indusa, haadlaw yan. Malingkan ampunan sin Allah Ta'ala. Damikian inamuin, puas maghrib, biyad tora, kalabihan sin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, makahampu hapuas sin maghrib. Nabandugayin mga waktu na makaminsan na sadya balikan siya. Nabang maghrib iban isa na makahampu siya. Maghrib iban subo, makahampu siya balikan biya.
Demikian on hadisatin yang menunjuki sinamu imamungko sinamuin. Allahumma ajirni minan nar. Tini ya Allah lepas aku dari neraka biayan. Maka pitu balikan. Puasin maghrib aiban puasin subuh biayan. Namamung kay muin mangindoain neraka. Ya Allah laung niya into yaud lepas adin kaku. Mahuli tumasbih siya. Tini biar kabiyak santa biar subhanallah subhanallah subhanallah. Tumasbih kita biar. Sesuai para yung di pagtasbih ta. Magkanamuin pasapatan na subhanallah subhanallah subhanallah. Sesuai yung pahantapan ta siya. Subhanallah 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 subhanallah. Ang pahantapan ta siya biyan. Itasbih ta biyan katluan tagtu. Ubus alhamdulillah 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 katluan tagtu raisab. Iban Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar turatin niya katluan tagtura isab intaud niya. Na iniyaun natin niya, apabila makahinang tasin niyaun na in hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamakna niya, ampunan sin Allah Ta'ala indusata, bisan in kaunan sin dusata, biya bukal sin dagat. Hat ko na nasbih, subhanallah, katluan tagtu. Alhamdulillah katluan tagtu. Iban Allahu Akbar katluan tagtu in last niya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Na ampunan sin Allah Ta'ala in dusata bisan in kaunan sin dusata biya bukal sin dagat. Ampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga palangungan ng mga agama Islam. Amuin mamasa kita sin ayatul kursi. Hakahaba puas sambayang biayan. Tini puas ta manasbih. Mamasa kita sin ayatul kursi. Long ta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm ila akhirih. Tini kahaba ta mamasa. Kahaba ta makaubos sumambayang ha puasin tasbih. Tabiya mamasa kita sin. Amuin ayatul kursi. Na lon sin Rasul sallam hadis niya, makna sin hadis niya, into ya unweru makalang kaniya, hapagsod niya surga, buat malingkan amo in buhi pa siya. Imana niya, bang mapatay na siya, hati niya makasud siya pa surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyatin hadis niya salong niya, man qara'a ayat al-kursi, dubura kulli salati, lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tinyawiroon makalangkan niya pagsod niya surga buat malengkan amo in buhi pa siya, way pa siya napatay biyayan. Amuyan tuin amuin, day na mga amuin masro ataw kawirid. Biyan hapuasin amuin sambayang biyayan. Bukan amuin masro doon amuin, magkati niya pagtasbih tabiya so pamaimam ko tumasbih ko biya patanugan mo ba't makaagad yung mga maulong subhanallah nag-agad-agad yung mga maumong biyayan atau ka masa ayatul kursi damikya mag-agad-agad na pagubos siya to magdua giyamaa biyayan iniyaun wayro umpunan din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban wayro umpunan niya na hinang si mga sahaba iban din ha mga ataw ka mga upat mazhab biyayan wala nila na hinang ibiyan. Amuin na hinang nila, amurain, amuin, kaya baita nato hendo ubiyayan. Sumunod diha ini mga palangungan ng mga agama Islam, amuin mga sambayang sunnat. Yung mga sambayang ini na on sambayang pardo, on sambayang sunna, in pardo, biara lang ta amuin, 5 waktu kabiyak santa biyayan. In sunna, na among kabiyak santa hinangan amuin, mga miyamagad ha mga pardo yaun. Miyamagad ha pardo biyayan. Na iniyaw na tinya, in sunnat doang kaginis ha tinya, o mga sunna miyamagad ha pardo, tinya nyanganan siya, amuin sunanur rawatib biyayan. Imana niya mga sunna, agad ha pardo. Bang, di mo sambayangan yung pardo, na di mo siya kasambayangan. Pasal dito siya mimikit, hamuin connection doon ng mga pardo yaun. Ang kanlong nangyanganan siya rawatib. Ayan. Namikyan ulit sa batin niya, mga sunna, amo inyanganan nawafil.
hati niya bisan puno waktu makajari hinangan mo siya biyan mga sunnah hagya, mga sunnata lillahi ta'ala, iba mga istikhara, iba mga tahajjud, mga rugay panendin to biyan, mga sunnah. Nangyanganan niya nawafil atau kanafila. Na yung sambayan ina mo sunnat ini si mga sambayan. Long ta amuin miyamagad ha pardo yaun. Muna long ta insubo, insunat niya makauna. Hapwasim bang ubos magsunat ko doang karakaat. Sunat al-fajr atau karakaat al-fajr atau ka sunat as-subh rakaatain biyan. Amura in fajr amura subuh. Hati niya semambayan ko si rakaat al-fajr amuna yaw ni sunat sin subuh. Atau ka semambayan ko rakaatain natin niya sunat as-subh na amura in sunatul fajr rakaat al-fajr. Si mura yaun. Magkambi ang mga kaibalong niya, dugay long niya in sunat as-subh, dugay long niya sunatul fajr atau karakat al-fajr. Amura habuk dayaun. Ayaw malako yung pahala niya. Ano sin Rasulullah sallam, hisisulong niya in makasambayan. Rakaat atau ka sunat sin subuh makauna na khairu minad dunya wa ma 'alayha. Impahala ni labi maray sin dunya, iban lun sin dunya. Sa gawa, iniyaw natin niya, di idihil kayo mo yaon, di idihil kayo mo in tumbasan, sabay na puwasin na mo in kamatay tabiayan. Ang pa idihil kayo mo in karayawan yan. Hangkan in Rasulullah sallam, so pama, o nang bukwakto, atin niya, nalit siya biyayan na kuhan, pagsud niya pamasgit biyayan, na nagkamat magtuim bilal biyayan, sap di matangin wakto biyayan. Naway siya nakasambayang harakat al-fajr biyayan. Pag umos niya, nag-imam biyayan, imatras siya, bayaran niya in duang karakaat sunat sin subuh biyayan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na di na sa piyon, piag masro si mga atin niya mo iti pangagad ta para Rasul sallam, ang pabilalong ta, nakasimad kita pa masjid, wala kita nakapagsunat sin duang karakaat yaun. Tinya, kamat na biyayan, late in pagbati ta biyayan, na pagpuasin salam sin imam yaon, umatras ka, bayaran mo, kataan mo, ataw kasambayangan mo in rakat al-fajr yaon. So, nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbiyat. Damikyan ina mo in duhur, in sunnat niya makauna, iban makahuli. Damikyan in maghrib, hapuas niya, iban sa hapuas niya. Amoya uni lon sin Rasul sallam, long niya, man salla isnatay asyara raka'ah, banahu Allahu baytan fil jannah, banahu Allahu qasran fil jannah, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hisisilong ni makasambayang sinamputag 2 rakaat sunnat. Hinangan sa sinallahu ta'ala bay halom surga bulawan. Naunoy ng putag 2 rakaat yawn, 2 rakaat before sin subuh. Iban, 4 rakaat before sin duhur. Iban 2 rakaat puasin duhur. Iban 2 rakaat puasin maghrib, iban 2 rakaat puasin isa, hamputag 2 rakaat. Na makatibot kita magsambayan kaniya yaon, alaw sin Rasul sallam, banahu Allahu baytan fil jannah, o qasran fil jannah, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Namuyad to in mga sunna amo imyamagad ha mga pardo, mga kataw-tay mangurad na mga agama Islam. Nabialong tamuin, mga kaibanan din ng mga sunna, biya mga sambayang tarawih, kabiyaksan tarayaun. Na yung sambayang tarawih, magkambiya mga kuaning paginan kaniya, amuin, makajari hinangan mo yaun, isa-isa mo, makajari bargyama, labi afdal in bargyama abiyayan. Supaya mabiyaksa kita sin sambayang bargyama abiyayan. Sa gawa ini yaun, nahinang sin Rasul sallam, in sambayang tarawih yaun, sin bargyama panagnaan nakarwarap panagnaan iban ikadua us magsusungin taon sin tao biyaya magad kanina namus way na sige mo pamasgit biyayan mga sahaba na inag-continue sinamuin kwan yaw sabab mayta inhiyalian sin Rasul sallam apabilatin niya katihabaan sin sin Ramadan mag-imam sa tarawih siya na ang kabugaan niya mahinang wajib in sunnat yaun na ang kanwalaan niya yung kita tinasunat yung na tinahinangan ta siya yan habar gyama sa sagawa malong ta mga
kuang kita biya natin ya, busy kita, wala kita nakasakap matu pa masjid biya, na hinangan ta na isa-isa ta inamong tarawih mahinang tayaon. Namikyan isang bayang witir. Isang bayang witir yaon na kabiyak saan tayo hinangan ha bulan Ramadan. At niya tong karakat biyayan. Na makajaryaw natin niya amuin tung karakat kabiyak saan ta dua salam. Makajaryaw natin niya lang kita ng musiyat tung karakat makaminsan ko sa makapagsalam. Sa werong tahiyat awal niya. Kata natin niya pag-uusong ito sumugyot tumindag ko magtubiyayan. Sa labi afdal in dua salam biyayan. Dua salam siya. Labi afdal siya. Na inuwitir yaon. So pamalong tain kita tinya magdanit kita magtahagyod kita biyayan. Sa ingkabukaan tadi kita makabati. Na subeta sambayangan inuwitir habi porsin matug kita. Puas sa manigo atin siguro unta na biyayan sambayangan tanin waktu witir yaw na puasin sa biyayan. Sa uning karayawan doon hatin niya apabila long ta nagnaniyat kita magtahagyod kita. Ubos na kasambayan kita hawitir biyayan, ubos makahalok kita, di kita makabati. Hamuin waktu pagtatahagyod na biyayan. Way kita nakasambayan na isulat sin Allahu Ta'ala in kita nakapagtahagyod kita hasababan sin nakatunita in witir. Hapanagnaan sinamo in kwan yaon. Nasa pamanong ta sigurado to natin niya makawitir ko hatin niya, makabati ko biyayan, na afdal sin witir amuin, last sinamuin sambayang musunat biyayan. Sa gawa, bakun imaksod sin witir, o hadis daif, malamma, long niya inwitir, long niya panambuli, hatin na ipag-close na hasambayang doom. Na bakun niya tatin hadis daif yato, diya mahinang amo imbisis doon. Sa in hadis sahih, la witrana fi layla. Hadis sin Rasulullah, di makajari makarwa ko makapagwitir, halom sinamuk doom da. Imana na nakapagwitir na kapuasin esa, ubos magtahagyod na pagtahagyod ko biyayan, ay na magwitir balik. Nabangway ko nakawitir dito, na dito nakapuasin tahagyod ng magwitir. Amoy atoin, mga aturan sin amuin. In sambayang witir ini, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, musafir siya. Nabinsan palong tauno in kasibitan sin hal niya, hakuan biya, na di niya tutinggalan in sambayang witir, iban sunat sin subo duang karakaat. Sa among kalagkuan sin pahala niya biyayan. Kalagkuan sin pahala. Mang di ko makapagtahagyod biyayan, nagnenet ko magtahagyod, di ko makabati biyayan, na isulat imbiya ko, dihilang ko pahala, habiya ko nakapagtahagyod, apabila nakapagwitir ko pasin isa. Na mura-murahan mga palanggungan ng mga agama Islam, amo indihilan sin Allahu Ta'ala, mumpaat, in amo in mga hadis atau ke mga ayatan, amo in nabat-bat na to diha ini, mahapon ini. Na di na mo napatubtuban, ina mo pangadyan nato insyaallah ta'ala, kalo-kalo on data waktu sing kita niyo kasubatan nato rabiara adlo ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kabiaksan sing kita niyo halasin amo in nasihat atau ka amo in mga patungtum diha ini na mangindoa kita niyo. Na ilas mangay kita ni Allah ta'ala amo in murah-murahan hati niya pasungan sin Allah ta'ala in pag-iman sing kita niyo. Iban amuin kusog sin pag-ibadat sin kita ni biyayan hingga amuin muy kita ni pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban palayoon kita ni sin Allah ta'ala katan amuin mga makamudarat, iban mga kabubuskawan sin kita ni biyayan palayoon sin Allah subhanahu wa ta'ala din katutaniyo hasupaya di kita ni masasata pag-agama nato. Wa qala rabbukum uda'uni astaghfirukum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiy wa rasul. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.